Ndizera ko mumeze neza cyane mwese mukomeje gukurikira Iraguha Info. Ni wa mwanya mwiza rero tubagezaho zimwe mu nkuru ziremereye ziri kugenda zivugwa mu mikino utari wumva ahandi usibye hano kuri Iraguha Info. Reka uyu munsi twinjire by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuba tuvuga ku nkuru iri kugenda ivugwamo nyuma yuko umutoza w'ikipe yitwa Robertinho Goncalves de Carmo umunyabrazil watozaga ino kipe gusa hashize igihe kingana n'iminsi 2 bimenyekanye ko uyu mutoza yaje kuba ahagarikwa. Bivuga ko ari ikibazo cyo kugira ngo ajye kuba yivuza amaso, bivuga ko atabona neza, ariko andi makuru akaza kuba avuga ko nta kibazo uyu mutoza afite namba, ahubwo ari wa muco wa Rayon Sport gushaka uwegekaho ikibazo. Uyu mutoza nk'umuntu utari mushyashya muri uyu mupira, biravuga ko yishyuza amafaranga atari make iyi kipe, ari nabyo bivuga ko azajya kuba ayirega muri FIFA mu gihe batamuhaye amafaranga ye. Andi makuru akavuga ko uyu mutoza yamaje kuba abona ikipe hirya iyo ngiyo mu Barabu, ariko akaza kuza kuba ajyana na bamwe mu bakinnyi b'inkingi za mamba muri ikipe ya Rayon Sport. Bamwita Robertinho, yaje kuba ahagarikwa amezi agera kuri 2 bitewe n'umusaruro ndetse kandi bigaterwa no kuza kuba yivuza amaso. Reka turebe bamwe mu bakinnyi bivuga ko uyu mutoza agiye kuza kuba asohokana mu ikipe ya Rayon Sport, tunarebe n'ikipe bivuga ko uyu mutoza araza kuba yerekezamo. Nimba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe hano kuri Iraguha Info kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nimba warayikoze ni iby'ingenzi cyane. Reka turebe bamwe rero mu bakinnyi bagiye kuza kuba basohokana n'uwitwa Robertinho mu ikipe ya Rayon Sport bajyana mu ikipe inshyashya uyu mutoza w'umunyabrazil agiye kuba yerekezamo. Abakinnyi baza kuba bajyana na Robertinho Goncalves de Carmo bayobowe n'umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso muri iyi kipe. Uyu mukinnyi bamwita Bugingo Hakim. Bugingo Hakim ari mu bakinnyi bavuzwe ko baje kuba barya amafaranga kugira ngo baze kuba batenguye ikipe ya Rayon Sport ku mukino wa Marine kugira ngo ize kuba itakaza maze itakaze n'umwanya wa mbere. Bugingo Hakim rero bivuga ko atabanye neza n'abayobozi ba Rayon Sport, ari nabyo biraza gutuma mu mpera z'iyi season nawe araza kuba atandukana n'iyi kipe. Uyu mutoza witwa Robertinho ikipe agiye kwerekezamo yaje kuba babwira ko yabazanira bamwe mu bakinnyi bakomeye kugira bazabafashe kubaka ikipe. Yatanzemo uwitwa Bugingo Hakim winjiye mu ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Gasogi, akaza kuba ayikinira sezo ndakeka zigiye kuba 2 magingo aya ngaya. Nagihindutse rero mu mpera z'iyi sezo uraza kuza kuba ubona uwitwa Hakim Bugingo ukina ku ruhande rw'ibumoso afatanye n'uwitwa Robertinho, bakaza kuba bahindura champion muri rusange. Si uwo mukinnyi gusa uraza kuba asohoka mu ikipe ya Rayon Sport ajyana n'uwitwa Robertinho, kuko bivuga ko uwitwa Robertinho yaje kuba babwira ko afite inyamaswa yitwa Ramos Nsabimana Aimable, nawe ari umukinnyi yakifuza kuza kuba azana muri iyi kipe nshyashya kugira ngo amufashe kuza kuba yitwara neza. Nsabimana Aimable magingo aya ntago ari kubarizwa mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, ntago yajyanye n'ikipe ihuye nubwo bataje kuba bakina n'ikipe ya Mukura, ariko uyu mukinnyi ntago ari muri groupe yerekeje ihuye we n'uwitwa Kadim Diaye, bivuga ko bari bahagaritswe by'agateganyo. Nsabimana Aimable nawe ari mu bakinnyi bivuga ko bari bafashe icyo bita bitugukwaha kugira ngo aze kuza kuba atengwa ikipe ya Rayon Sport ize kuba itakaza umukino i Rubavu. Biravuga ko ubwo iyi champion iraza kuba ikizweho akadomo, uwitwa Robertinho mu bakinnyi yaje kuba atanga ko yazajyana uwitwa Nsabimana Aimable, araza kuba afata ibikapu bye maze akajyana n'umutoza witwa Robertinho, kuko yavuze ko ari umukinnyi mwiza mu bijyanye no kuyobora bagenzi be mu kibuga. Sabo babiri gusa kuko araza kuba ajyana n'uwitwa Iraguha Haji, ni umukinnyi ukina ku ruhande asatira. Biravuga ko rero uyu nawe araza kuba asohokana n'uwitwa Robertinho Goncalves de Carmo, kuko ari umukinnyi yashimye imyitwarire ye haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Akaza kuba abwira ba nyiri ikipe ubwo bamubazaga abakinnyi akifuza kuba yazana ko n'uyu witwa Iraguha Haji ukina aca ku ruhande rw'iburyo yataka asatira, nawe yaza kuba ajyana n'uyu mutoza witwa Robertinho. Uyu mukinnyi witwa Iraguha Haji yaje mu ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Rutsiro
ndetse yaranayifashije no kuba yitwara neza, aza kuza kuba ashimwa n'ikipe ya Rayon Sport, maze bityo aza kuhita ayerekezamo. Biravuga ko rero iyi shampiyona ubwo iraza kuba irangiye, uyu witwa Iraguha Haji araza kuba ajyana n'uwitwa Robertinho mu ikipe nshyashya araza kuba yerekezamo. Sabo bakinnyi gusa maje kukubwira, kuko hari n'abandi bakinnyi barimo uwitwa Ombolenga Fitina nawe ko araza kuba ajyana n'uwitwa Robertinho. Ubwo basinyishaga uyu mukinnyi witwa Ombolenga Fitina muri buy clause ye bashyizemo ko uraza kuzana miliyoni zigera kuri 40, araza kuba atwara uyu mukinnyi witwa Ombolenga Fitina. Abatazi buy clause nicyo bita ni amasezerano ushyiraho wowe n'umukinnyi mukemezanya ko uraza kuba azana no mafaranga runaka, araza kuba agura amasezerano y'umukinnyi nta mananiza, umukinnyi akaza kuba agenda. Uwitwa Ombolenga Fitina rero biravuga ko nawe nta gihindutse rwose, ayo mafaranga ye nubwo araza kuba asigaranye umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport, nta kiraza kuba kibuza iyo kipe ye kuza kuba igura uwo mwaka w'amasezerano kwasiga kuri miliyoni 40 zitanarenga rwose, kuza kuba uyu mukinnyi nawe asohoka mu ikipe ya Rayon Sport amazemo umwaka umwe, kuko yayijemo avuye mu ikipe ya APR FC aza mu ikipe yambara ubururu n'umweru ya Rayon Sport. Rero nomero 2 bivuga ko ari ya mbere mu Rwanda, iraza kuba isohoka hano i Nyarugenge, ize kuba ijyana n'umutoza witwa Robertinho Goncalves de Carmo. Undi mukinnyi akaba n'inkingi ya mwamba muri ikipe ya Rayon Sport, akaba n'umwana w'iyi kipe amwita Maestro Kapiteni Muhire Keve Mtoto wa Mburabuturu, araza kuba rero nawe bivuga ko araza kuba asohoka muri ikipe. Nyuma yo kugerageza gusohoka muri ikipe umwaka washize bikaza kuba byanga, akaza kuba yongera amasezerano aguzwe n'abafana b'iyi kipe. Uyu mukinnyi nubwo ari umukunzi ndetse akaba n'umukinnyi w'iyi kipe, biravuga ko araza kuba asohoka muri ikipe. Nyuma yaho umubano we n'abayobozi utameze neza magingo aya ngaya, biravuga ko uwitwa Keve Muhire atameranye neza n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, bitewe n'imwe mu myitwarire y'uyu mukinnyi ngo wigize imana muri iyi kipe. Icyo ngo adashaka ntago gikorwa, uwo adashaka ngo ntago ajya mu kibuga. Biravuga ko araza kuba asohoka muri iyi kipe nyuma y'uko uyu mwaka wa shampiyona uraza kuba urangira, araza kuba atanga umwanya ajyane n'umutoza witwa Robertinho, kuko bivuga ko yaje kuba amushima imikinire y'uyu nguyu witwa Muhire Keve. Muhire Keve nubwo araza kuba asigaje igihe kingana n'umwaka muri ikipe, biravuga ko iyi kipe iraza kuba igura amasezerano ye, akaza kuba ajyana n'umutoza witwa Robertinho. Nyuma y'abo bakinnyi nkubwiye araza kuba asohokana muri iyi kipe, biravuga ko ari kwishyuza Rayon Sport amafaranga agera kuri miliyoni 40 imubereyemo. Mu gihe ngo itaza kuba imwishyuye mu bijyanye n'ubwumvikane, uyu mutoza araza kuba yitabaza inzira z'amategeko. Birumvikana ko araza kuba ajyana iyi kipe ya Rayon Sport mu manza muri FIFA, bitaza kuba bibaye ubwa mbere, kuko ikigaragara cyo abenshi mu batoza barangizanya n'iyi kipe biza kuba birangira bitabaje inkiko kugira ngo iyi kipe ize kuba ibishyura amafaranga ibabereyemo. Uyu mutoza rero nawe aravuga ko mu gihe bataza kuba bamuhaye amafaranga ye, araza kuba yerekeza mu manza muri FIFA. Amakuru yo avugwa mu ikipe ya Rayon Sport yo ni menshi, nyuma yo kuza kuba bivuga ko iraza kuba iteramaga ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe iraza kuba igaruka mu kibuga ikina na Muhazi United kugira ngo irebe ko yaza gukoramo ikinyuranyo kinota rimwe irimo hagati yo na Mukeba APR FC. Bose baraza kuba bamanuka mu kibuga muri iyi weekend. Ingiyi bayita Iraguha Info. Wakoze cyane kuza kubana natwe hano kuri YouTube channel yacu. Nimba warakoze subscribe, warakoze cyane. Nimba utarakora subscribe ibuka kuyikanda. Reka twebwe twongere duhure ubutaha mu nkuru zacu. Ciao ciao, naho ubutaha.